Pathian thui lo ngai thlang u thuril tu bunga changkhat Pathian inang ikalain ike veng tharo mi ate in thoi na ai chuan ngai thlaturo ron nai hi athazok si a thil thalo anti an thasi lo amen Google Map in vele mati boka wow thì khá cho anh đi cái lồng Tamdil về tại trên 7 kilometers saja kilometer sari xuống ram ngoài ang tan don tani Nuam lek pek do ne ting cái lai về đây chú có mít xa về thuốc theo taxi kan kalkan mo maro chu akhami apeng de no khak shelo ta chu lams kadin na chan now I'm in the right path just like what I have experienced if you don't know which way to go in life good and evil you should always choose the good choose Jesus Christ as your Lord and Savior and you will never be lost in your life. If you have a problems, if you have a situation that is hard to handle by yourself, commit your way to the God and commit yourself into the hands of God. Keep yourself into the hands of God, Lord Jesus Christ, and He will comfort you. He will help you. He will never forsake you. That is what I wanted to remind you. Okay, my good viewers. That is what I wanted to remind you. Jesus is only the way. He is only the true way. If we don't go through Him, we will never get to heaven. He is the only way to heaven. Your good deeds will not take you to heaven. Your good-hearted, your alcohol-free life, drug-free life, your good nature will not get you to heaven, will not lead you to heaven. Only our Lord and Savior Jesus Christ. If you accept Him as your Lord and Savior, you will go to heaven for eternity. Okay? If not, you will burn in hell for eternity. Eternity is a long time. That's why my fellow brothers and sisters, I wanted to let you know that Jesus is the only way of life in this world. Okay, may God bless you. Now let's continue on our journey. Tikanin Nuam mani Nuam ti bác sĩ từ khá vang Nuam tắc đun rụm rụm ngọ mà cho nên mà cho nên Nuam lâu đâu thì mấy là Nuam ti từ khá ngay thêm video hay mà sẽ đun cho Nuam về tắc long right lâu nari to off road ang char char mình ngay rồi công hi gì mấy xe swimming suit pool các keng lâu lom lại vậy chứ là cái chén thể đó là Tamdil và cả túi chén chứ mồ khác cái mấy bài khẩn lệ đón phải trong các liệu cái chén đủ vắc rồi cái này thay hệ chừng về tuổi tuổi ngay cắt có là chừng thì lo Tamdil hin son à mi Tamdil hin son đây mà là cái vật sinh hoạt về game sari lek te chu than ve vi in ka thia Tamdil hin lo son dei ni nga ka kal don tin thrianga ke han kal mai na ngot chi chu ni lo deu ni game chuan la ve pang mai motor to tu la dun wang mai le nga la zana ning ti lam dead ngot a he raps thak ngot
rồi đi lâu to ha chú trồng gì luôn đi lâu rất khai lại bèn kính cả anh sắm phải nhưng mà lại là sắm luôn khai cũng có gì việc làm hay anh sắm hết lọc mày đòn mày chúng chép tổ răng hay à thì cả hai lùi liền lướt tục máy đại cái tổ răng anh đi cái tiếng ô à thì mấy thế à bike đằng tại chỗ này xem mà scooter expulsion mà chỉ hỏi mình nhỉ thì vậy mà expulsion cắt số túi ber hati ni beli sẽ vắt cái vắt thì mau chơi cái này cái tiếng túi can túi kalau sẽ vắt hati ni hay mà cái vắt ta về motor cái về ring om xio part ek na sai em mấy liền hoa mà sẽ cắn sụp đoàn trụ ở đỉnh điệu thấu bọc xe ruộng khi trầm thì cũng anh ý mô tọp trắc thang lâu ni lâu pon ni se het tọp trắc thang kan zong ama enge tọp om kan thrim thrim ang rule fep nei te khalo mai thi shin nice alka drabarel ti rule te kan mu mai thi shin hey rotway Ronald ấy chào ông bà khai nó hùng Welcome to Tamdil wetland đây tí này lan xuống là vậy tiếng thế chứ bây giờ thangมัน triple กันสุดเส้นทางมีลมเลยลุยเหลี่ยมทุกเสียระจีลไงเราฟันไงเราเรามองกงดังที่มันเลยวิ่งเราที่จำที่กันนะกงดังหน่วมดูเล็กเรามันยังไงกี่กันเรามันไล่ต่อกงลุยจังตึงกันเราก็เลยละมันไล่หันติดข้างล่างแล้วนะปังเตะกันนี่กันเป็นตัวนักวิวร์แต่อีกกลุ่มชั้นเวพวกกันละนี่เราไม่ทีนี่你去来看公我们可能也巧啊 Department of Fisheries Staff Quarter yeah Hopkins Valley giao lầu tắc này rồi Okay, I am about to be reaching my destination, my friend. Oh, that is the Tamdil lake. Oh my God, there is a lot of water there. To my fellow Indian friend, if you come to Mizoram, please be sure to visit this Tamdil lake. There is a tourist lodge also. Let's get to that wedding shed. Wow, cần sinh tơ cái liệu chuộc thì chia nó bắn lại cho nên gặp một giáo ấy mà chú nào diêm tay thì nó làm như là vin đi hẳn Pui linh nuan en ta cả chôn vật chút thì hệ hù chôn lâu về rồi tourist resort tourist lodge CMX anh này riết thấy anh này là lụ phal anh này là bọc kê trầm đi là riết độ chôn tên cái ngày chứ trầm đi cái sáng tỏa thì tụi mình là ôm vác là mi lộc lem có mấy bên chứ chuan
Nuam Viau vai tui tam khóc này anh ra. Hey wow. Swimming suit pool ken thei hila wang chu. Swimming suit pool keng lawa. Ultra wide din kala a warp deuh mai thei nya. Ani da put nào. Sát đã sẵn phải chỉ nặng à mi anh ông là anh ông vắt cho ông vắt cho vắng cho nên buổi nào ông lâu tù rõ ngay ý là thì anh em bị vắt khi chỗ chèn kẹt tay cho con thì đang làm lệ tổ lắm stock exhaust tên này cho nên anh đúng là ném ném sắt room liền nó bóc khác anh kịp cái room liền là tí là toàn room liền là khác nickname mà ném mình tập cho chạy kẹt tay à miền ông bắc là bên chưa túi lồng bọ chuẩn thấy lâu nhàng tiêu kịp con nằm lò welcome to Tamdil wetland này thế này các bạn môi về là lại lo chiếc chuyện này thu cần chưa thì lại tăng phục rồi mấy thầy. Guys, this is Tamdil Lake, okay? You can come and visit here. You can swim. There is also a paddle boat there. But today there are no duties around, so I guess that paddle boat is out of service. But you can still enjoy the view and the water. There are a lot of different kinds of fish, I think. Because this is under the protection of fisheries department, so I think there I just saw some fishes there also already there, but it's a very tiny little fish. Amoy dum về lại chưa? Amoy chắc ai chỉ đã bắt ra không về anh nụt bút cái này đây là thiêng lim đấy mày mà cho visible vắc lém rồi quả đây cả tâm này không amoy gì sao anh tiêu ni sao em box gì rồi mà lằng môi tụi nó tộc tiền không tụi này footage này DJI action true nhỉ phía trái mô khi này làm chuột thấy đôn này làm chuột thấy đôn này kìa bulvel helai veli ngo hela thae me hianin ala chan ni verin ka ria helai hi thiat tang helai ta hen tling tu ri om reng lo mai thai ani lui te chu luang ve ma na mo ma se tling kher lo mai thei tiang za chu mo ya vlogging se poi ka sir ve deu hlak ngai mo dia nang ma ni thian nang ta ka em cheu hian tian he te ka kom cheu hen anh nuam mà anh nuam mà cái bộ mi vlog cả đêm truyền thâu này số đâu anh tí muốn làm gì cái đó giặc chui sư tỷ về hàng ngày rồi mà sau đó mà sao còn thấy chuyện nào cho nên view đăng đăng anh nào cho cần mua phòng ông đây ngay rồi hay là hiện mà ông đây tí vắt tụi cái này xuống rồi hiện cái tụm năm cái sàn hít này mày lại shed về điều đâu mà lòng chợt na đốc té bỏng làm lẻ lòng run chợt lắm màนี่ปนไม่ได้ชินบาลเลยไปคบไหมจบเลยไปคบไหมกันติไฟใช้สมบัติระบบมันด่ากันติไฟสวยๆตอนเนี้ยดูมฟูไล่ไว้รอนจิ้มเนี่ยเดี๋ยวอันนี้แมลก็ไม่ใช่อะไรบ้างสิแต่ส่วนสเต็ปอมินก็ได้แต่ฉันมั่วสเต็ปอจิ้มเยอะกันนี่เจ้านี่football field pan hiang vel meter zani chuang ni don hi football field pan hi dai ai sangai hi an ran surface zau sa ai ngau hi hei ati fai tu anom in ka ring thaw ma se ai bol bom om ra ta hian
บนรอบบอมแล้วอ่ะนี่ที่ขายกันมาตั้งกันหุ่นเสียแบ่งจูมาสิรันอะไรบ่เอ็มค่ะยังกันติดไฟไปเห็นว่าส่วนชันที่เรื่องจูบอลหลอกกันติฮีไอ้เงี้ยติฮีนินโซดเวอร์ที่ทำบอลหลอกกันติจูไอ้เตียงกอรอกที่นี่แล้ววะกอรอกเจ้าเฮียนี่แล้ววะไอ้เจ้าปอยนี่เท่าวะเตียงที่กอรอกเตะสรังเตะบอลรอกเตะไอ้ฮีบอลหลอกอันนี้งดแล้ววะบอลหลอกกันติจูอมหลอกนั่นตัวมันอมเฮ้บอลหลอกจูนี่ตานี่ไอ้ฮีชูงะอัตักอะไรอมไล่คันอัตักอะไรอมไล่คันอัดลัวอิบเตียเตะอุลุกเตะอินอากาก็เท่าเปิดแล้วไงเดียมาเซ่อันนั้นไอ้เจ้าแต่เจ้าชูงะมีกันไอ้เจ้าเราลู่ต่อแล้ววะจวนคนไล่ยันไปตาดอระอมไล่จนบอลร้อนนี่มีอะไรวะมาเซ่ดอระนี่เราให้เตียงชวดมั้งให้เตียงชวดเวลาอมจวนบอลร้อนลงนี่ตานี่ชื่ออมเสียเบอร์ชื่ออันนี้นั่งปอยอมร้อนตัวมันไอ้อมจวนบอลร้อนนี่ไหมเบี้ยกินอมตัวนี่อ่ะอินคอมตัวอันนี้ไล่เลยไงคอยไล่มั้งอีเลนได้จวนบอลร้อนนี่ชื่อกันใส่เวดใช่ไหมนี่เนี่ยรีนายตักชนินอันเบย์ไฟให้บุลาเห็นบอลหลบบอมหลบสิจูกระเทียมมาขัดเตียงไปค่ะจูคนเลยทีค่ะมาสิไหลแล้วกันด่าได้ไงไหลแล้วก็ไม่ได้ไงบุลาหันไปจุนินบุลาจุนินอมเรงจุนินบุลาจุนจัลจุนินที่นั่นน่ะเอกจัลจุนินเอกกันซิมหุ่นน่ะเทียมถึงกับสอยถีน่ะจุนินเอกกันซิมหุ่นน่ะจุนินเอสุติตาร่างไอเราหุ่นน่ะมิโซจะจังกังกันจังกังเวทันตากันที่เจ้าของกันที่ถีน่ะแต่ถ้าเราจุนินเอสุติแต่จุนินที่นั่นน่ะเอสุติตาร่างไงอ่ะโอ้ยช่างกันนี่กันตรงตะดุไหมจำดิ้นตุยข่อยแล้วกันคอยหลายอย่างนี้แล้วพอใช่น่ะแอร์ถูกเราได้ตัวไปเสียงหนวมแวมันจะมีตำรวจมีตำรวจให้หนวมก็ที่โซ่ก็ได้สิมีตำรวจเห็นเทียนมานี่เทียนนี่ตีรุกกันละมานี่เห็นตรงบุเรือหนวมก็เลยเปียส่งกันเพลแล้วของที่เราเห็นถกเตียนออกมาบ่นานถกอ่ะดูดิสละสันเสียงชานี่นี่เองแล้วของให้เพลไปเลยพุ่นเจียพุ่นเจียตั้งตัวพุ่นเจียอันน้ำไปมันแรงมากแหละโวยพิษเลียนเข้ามาตัวนี้เลยสิเตปออกมาซึ่งini mai Tamdil lal Part-3 na in mi in sualakal san tree na se wai sai tol kor poi mo ko mai in we tui halem mangan na in yem itan kanin hong renge dan chin tra sap committee KTP sai tol ve ai ban sa thai moi hasan na in dai chuan the phone number ha ko top the ni mo ku lai te khwan sual tin reng laka
in tier filim ro u ti teo mani Mizoram nom le men chu an kalila khoya ma pathian thu hi lo zela ki thola i pathian ko ro ti te ni ha tiang mu tur te la oma vairam kal thin chu in enanga in thianga vai pathian ban ngã đều được thế sai non ban ngã đều được thế ha được ha anh em mày à vai ra mà căn hộ chưa khó thắc thì này vai ra mà cái gì kia nên nghe nè biết in cầm mũi hay cái tham mông tấp thủy này biết in mũi thì nó anh biết in pon rồi anh cậu sẵn pon thì họ sẽ vai pon thì họ sẽ bị đâu pon thì họ sẽ biết in mũi hay tham mông về thủy này một cái là ha biết in cầm mũi chân cái tham mông tấp vào thân rồiครับพี่กินอาหารกันแล้วปลากับปลาเทียนอัดเชงนี่ที่เสียเพราะสันน่ะตกปนนี้ลาบีกินโจกับหลานดูต้มไม่ได้เนี่ยซึ่งคือชื่อเนี่ยคือปลาเทียนถูนั่นละตาสามสิอาชูก็ตีอ่ะเป็นมาโจนผมเชียดตาด้วยมั้งซอยเชียดตาตุ้มมือกันน้ำถีนะไอ้ที่อาจังกลางเราเสียครบไหมอ่ะซึ่งผมเจออีกสิ่งต่างไอ้นี่ปลาเทียนถูแค่เราพอไซน์บอร์ดไปหมอเดือดแตนตาละนั่นผมปอกเงี้ยมั้งบูทำจาวชิงตุกก็จะชิงตุกดีเวรแรงเราตัวออกอย่างนี้ community หรือชาร์เรา community เดี๋ยวจันดีเวรแรงเราตัวนี้โอเคฮะนั่นใส่ดูอันนี้ซึ่งมองเดิวตัวนี้นะวะจันเล็ดโดนไหมอ่ะสองปอกขัดเล็ดสองปอกเล็ดจันเล็ดไม่โดนขัดไหลก็ดูอันกันเลยกันเล็ดโดนตัวส่วนอะไรจันก็ตานชินสักอะไรสถานไปชินสวยละไป explore สวยละจันกันเล็ดต่อตอนนี้อ่ะช่วยลำไส้จะกระลันไงเมียเรามา There was a country mouse and a city mouse Moi Tamdil wetland interpretation centerอันขาอันนี้ก็จานจังนะ round the lake คิดว่าใช้กระจานเพลย์จังมาใช่เกย์จ้อยนักกัลเทอันนี้อ่ะบากที่ชื่อกัลวักแล้วจูลวักต่อแล้วเตียงปาร์คเวลที่ชื่อปาร์คเวลที่ชื่อก็หลอมวักแล้ว action let's go let's go to home let's go to our home let's go to our home sweet home there was a city mouse đại Nuam sang khó mấy jacket khá to là jacket khá improve này box xe lùm đủ được mà Nuam không mà ba hết chứ khó lắm mấy to lạc chiếm bỏ ngay cái thì to chỗ nào cái tùm râm bèr cái thanh to Lai Valley here beware of dog wow nằm hel phiên này hay Lai Valley hi mà tiếng rắm này tụi tôi mi phát tên ngay okay moving on okay I have reached my destination so I am heading back there's nothing to do for a day there so not here this is another road I am
not want to take risks because I am not know this road whatsoever. This is the road I am going through. Okay. Kanina trangkaan kalay Tamdil hi du nakakal na raw trangkan ma kem som sari parugvel kem som riet vel orni ka on tran naka kalau on harde le ka trip khama kalau zero harde le kalau theingela khata trangkan ka zero na trang phei chuan ka zero na kha mol pui 0 point na trangkan ka zero mo khata trang phei ka chuan kem som sari pakhat le ti choni rin ai lo nai le ma ya la Viau mo ka de cái speed thì muốn về xem mà cái thằng dùng lâu đi mà Nuam không mà là cái lệ phẫu thuật này